Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike i-video bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke i-video siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership udaba ke okuyilona ke udaba ke oluthendayo kulona ke usuku lwanamhlanje ke udaba lo mdlali ke oyiwinga lapha ke kuyona ke iMamelodi Sundowns uLucas Ribeiro Costa impela ke okubikwa ukuthi ke ufunwa iqembu elikhona ke lapha ke kuyona ke iFrench League lapha ke kuFrance Ligue 1 lapha ke iLille FC impela ke kuthiwa ke liyamfuna lo mdlali ke iMamelodi Sundowns ke ayivamile ukuthi ke imvimbele umdlali ke mayifunwa ke amaqembu aphesheya sibabonile lapha ke oThembinkosi Lorch sababona ke lapha uCassius Malula sababona ke oPesida wengibona ukuthi ke impela ke iMamelodi Sundowns ayizukunananza izomdedela lapha ke uLibeiro Costa ke yona update engiyiphethe ke njengamanje like i-video bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel mina nawe asihlangabezana kwi-video elandelayo nisale kahle.